Mama na vijana wenyewe wako hapa, warudie nyumbani na waende nasikia. Haiko hivyo? Ndio. Neno ya kwanza tunawapatia pole kwa sababu ndugu zetu walikimbia nje. Mimi mwenyewe niliendaka kukambi kwenda kuvizite, ni maisha yenye haiko ya mzuri. Watu walikuwa naishi kama wanyama, na mwe mlikamata kuraja kusema omwe tukufie kwetu kunyumba. Haiko hivyo? Huko wengine nilisikia mimi majuzi biko nakufa kila siku mkambi. Donc kuko urgence ya ndugu zetu wenyewe wako kule warudie. Na ndio maana saa waliniambia kama mtaandamana leo, japokuwa tulikisha kamata mamezire kutokana na usalama kusikue mambo ya maandamano. Niliambia polisi de manière exceptionnelle waache kwa sababu mwe wanakia kuona ni gavana ni baba yao, hatuwezi kataza watoto kwa kulia kwa Rais Felix Tshisekedi alipigania demokrasia na anapenda raia ya Kongo wawe na nafasi ya kuzungumza kama vile katiba yetu inavyosema. Kutokana na marevendikasyon na barua nimeipokea na muwe na uhakika ya kwamba itafika kuwahusika na tutafuatilia ili jibu kamili ziweze kutoka. Mekuko vimoya vyenye mimi naweza deja kuanza kuwajibia hapa ili kuambia kwamba tuko kwa ile question. Jambo la kwanza, ndugu zetu, munajua kinagaubaga ya kwamba ASER kwa sasa hivi haina tena pesa. Haiko ile kukimbizi saa ile ya mbele, sio tuliwe kukimbia makambini Nyarugusu, Rugufu, tulikuwa na pewa kila kitu. Lakini hivi nchi za dola ambazo zilikuwa na zaminia haziko tena na vifanya kama inavyostahili. Ndio maana serikali yenu ya Kongo kupitia Rais Felix Tshisekedi Chilombo na government yake yote ni yayo ndio ilitoa pesa na wakapatia ASER kusudi ile kidogo mlikuwa napata mkambi muipate. Plus de 5 millions de dollars iliweza kupana. Donc gouvernement congolais iko naanza financer ASER juu watu wake wasikufe na njala. Mumpigie rais mkono. Meme hapa muliona Fonarev ilikuya. Fonarev ni serikali. Fonarev ilikuya hapa, ilikuwa kukambi Busumba na wapi, na ikakuya hapa kuangalia kondisyon za wakimbizi. Alors, kutokana na hiyo ombi yenu ya mweye barapatrie spontane, na waza ni haki yenu, serikali yetu ya Kinshasa kupitia ministère ya affaires humanitaires, affaires sociales na government waweze angalau kuwaletea na nyinyi msaada kidogo ya kuwafuta machozi. Haiko hivyo? Hiyo yenyewe munalomba tayari processus iko naanza kufanyika. Tuko kwa hiyo question, liwali Jean-Jacques Purusi alali usiku na mchana, na hivi iko Kinshasa, iko nafuatilia hiyo jambo. Ninawahakikishia siwezi tu kuwapatia tarehe na mwezi, ninawahakikishia kwamba serikali bila kulomba msaada wa nje kwa kutoka kushoto kuume, serikali yenu yenyewe italeta msaada kwa ajili ya mweye wa rapatrie. Yenye nitawaomba kitu kimoja, mukuwe organize, usikuwe ile tunaitaka wa makanaki. Haiko hivyo? Na mwenye kwa rapatria anaingia, nombre sasa inakuwa ya ajabu mpaka watu wanasema manake tutalisha population ya Uvira tutaweza weza?
Donc hiyo kesho yenyewe mnakuya nayo ni mulango ambao uko wazi, musiforce vizuri. Hii memo tena tutaituma kukumbusha, na nimeongea na liwali kabla nikuje hapa, aliniambia niwaambie kama iko pamoja na nyinyi na atakontakte government, waziri mkuu atakontakte ministre F Bazaiba juu ya hii kesho, na wadepite nao wako naifuatilia. Donc solution mama itakuwa muwe na subira, muchunge kidogo, mutapata matokeo. Usitegemee tena hii mashirika maasere manini, sisi wenyewe tusikilizane jameni, tusikilizane.